Danke para quedar em sintonia de Dutch Caribbean TV. E agora, nossa notícia na Aruba. Ayer toma lugar a reunião de tripartite na isla de Aruba. Caminda primeiro-ministro estava presente e a deliberar riba diferente tópico de importância para cada isla, pero primordialmente recuperação econômica e a relação com Holanda. Eu tenho o honor de pôr a Yama Bombini na Premier de St. Martin, a senhora Severa Jacobs, e também a Premier de Passau, a senhora Peck Pisas, para assim nós temos um tripartite aqui na Aruba, junto com os ministros de Finanças. Uma boa reunião, caminho que é importante para compreender como cada país está atendendo o reto agora aqui na reto financeiro, reto com Covid, reto com Holanda, reto econômico, para assim nós vamos uns apoio da outra para nós sair mais forte dessa. Então, ontem nós temos uma boa reunião, o tema é muito importante e me seguro que no final do dia nós vamos ir back atrás um dia muito frutífero. Bom, eu tenho visto que o hobby frutífero, eu quero demonstrar que no momento que você está junto, você trabalha com unidade, do qual a sociedade não está tendo ponto, não sei que não para baixar concreto. O que eu penso que sei é que põe seguro que nós que está no Caribe, nós temos hobby frutífero, de caso que nós que está em países ex-Antillas, eu tenho visto seguro Aruba, Cossau e St. Martin. Aí na conversação com seguro nós temos mais contenido no tempo, ao menos nós chega na palavra seguro mirando com cada governo que está ante novo, isso não se mata do que mais possível, agora também um governo novo tem, então agora nós estamos dando conteúdo seguro é palavra que a mim está muito contente e satisfeito, seguro que como se chama que nós temos aqui, então se está ilustrar a unidade que nós estamos seguro do país aqui. Yes, it is my honor and pleasure to be here representing the people of St. Martin. While we've had many virtual meetings since the start of the COVID pandemic, the agreements of 2018 were never really followed up on, where all three countries agreed to work together and collaborate as much as possible. We see even more now since the pandemic has affected the world and us as small like the development states. So difficult and made it so hard for us to move forward financially and economically that it is in all our best interest to work together, find the best practices that work in one island, make the best of even our differences to see how we can move forward, better understand each other, because together we are stronger. Para lo que trata é acordo específico que llega na G, Primeiro-Ministro Evelyn Wever Cruz a indicar que, entre outros, o Ministro de Finanças a deliberar riba o pago de débito de Holanda, inversão internacional. Nossa palavra, concretamente, para começar, que nós também fazemos esse tipo de reunião aqui, em todo caso, virtual, mensualmente, para trabalhar verde riba diferentes pontos, e viagem para quartal de pessoas, é algo concreto para fazer referência na G. O Ministro de Finanças chega a certa palabração também concreto como vai trabalhar propositionen uitgewerkt riba e terugbetaling die debe e detalhes na mino pobisabo sobre que mino ta mino tem turcos recorded pero em todo caso tem palabração concreto assim riba sei como gezamenlijke aanpak riba e tema ei nós fazemos palabração concreto também riba certa possibilidade de inversão que nós temos papel verde com os ministros de meu caso ministro da economia para boa ideia que nós temos, mas que pouco a pouco nós lo trazemos mais em publicidade. Para lo que trata é eliminação de fase, esta sostém financeiro para não afetar financeiramente durante a pandemia, senhora Wever Cruz explica como Aruba lo elimina essa aqui pouco a pouco. Curaçao and St. Martin already stopped the loan subsidy regeling, which we still have in Aruba, till the end of October. And unfortunately, if we indeed do not receive more liquidity support, we cannot continue with this project. We have also learned that other steunmaatregelen have been or are in the process of being stopped. And that is the same situation we are in. We have also this huge challenge, as my colleague Pick just mentioned, and that has to do with the fact that here in Aruba, the sector, especially the hotel sector, the construction sector, they are complaining that we do not have enough people working. So we need to bring a balance in these, and Aruba is now
phasing out the FASE support that we extended to those that lost their jobs due to the pandemic. We call it FASE here in Aruba. We are phasing it out, and people that still do not have a job, the minister in charge of labor is preparing the project Aruba Kiar Traha, Aruba Wants to Work, in order to help these people with skills. Perhaps somebody worked in a previous job that is not available anymore, but there are other jobs available with herom and bijscholing. We will be able to learn them other skills in order for them to be more productive, and we can solve both problems. People not needing the support from the government anymore, and at the same time filling in the jobs that are so badly needed on the island. E nós está passa per notícia ng St. Martin. Durante a conferência de prensa de tripartite, o primeiro-ministro de St. Martin, Silveria Jacobs, a indicar que o que trata é projeção turístico econômico e ajuste de protocolo para viajeros de tanto cruzeiro como aéreo está dando bom resultado. This quarter, so October, November, December, we are seeing that we have picked up drastically in our flights, and we expect that this will be a very good quarter for St. Martin where tourism is concerned. We are back open, almost back to normal, and we are having a lot of, let's say, protocols together with those businesses that cater to our tourists and allow them to have a good time in St. Martin, whereby PCR testing and vaccinations are required so that they can socialize as normal for certain types of events where there will be crowds. So that, along with maintaining high protocols in all areas, is what is allowing us to actually accept our visitors. We've made a change into the entrance as well, that fully vaccinated persons can enter without testing, and that has brought along many reservations over the next couple of months. So we expect it to, or we hope then that into 2022 that this will continue. Para lo que trata acuerdo ng concreto, Sra. Jacobs indica que para lo que trata legislação, e isla nang yata junto, pero emester llega dentro área de gobernação. Também a llega na método ng estratégia ng papor llega na fondo ng internacional para ayudar den crecimiento económico de isla. We see the opportunity for us to, Pick already mentioned, jointly working on legislation and even sharing legislation that one of the other countries may already be further advanced in. So that requires a lot more collaboration, not only on the ministerial level, but also on the technical levels. We do that a lot in preparations for discussions, for instance, with the COHO, but in other areas as well that would benefit our progress in our separate economies. There are certain legislations that are out there that if we collaborate, it would, of course, happen again faster and together. And also, what I found that was very interesting is some of the methods, strategic methods, for being able to get some international assistance for technical assistance, even though it might not be monetary because of our kingdom situation and being bonded with the Netherlands, that there is still opportunity out there to receive funding as a small island development state from international areas, which would then, of course, help us to progress much faster as well. Riba e pergunta, como também atender com Holanda, mirando cada isla tem nota van wijziging diferente e diferença de landens pakket, Sra. Jacobs a indicar que é diferente acordo que a llega na durante a reunião tava ajuda de negociação com Holanda. It's been a, let's call it a cat and mouse game that we have allowed based on our one-on-one deliberations with the Netherlands. And so this type of unification strengthens us also to be able to hold one head in our discussions with the Netherlands on various topics. So we're doing that already in preparation for all of the different country packages where we have to collaborate, including right now the technical discussions on the deliberations related to the Nota van Wijziging that was sent to the Raad van State and has many, many comments. And so for us, this was a big eye-opener in seeing that you got an impression
that was not actually the reality. And so together now, I believe we can stronger negotiate with our kingdom partner in the interest of assistance that is in a way fair. It's not going to be equal because each country has different needs, but at least then it will be equitable in terms of each country getting what they need and deserve. Televidente di Dutch Caribbean TV y oyente di Voz di Bonaire, danki pa sintonizar noticiero estelar de Yahweh Chamars 9 de novembro de año 2021. Pa a mí estaba un placer para tabelezado pa awe noche y me quiera invitado para que tenga bom programación de Dutch Caribbean TV. Y no olvida que Dutch Caribbean TV tiene una página de YouTube. Pues, subscribe. Y por último, televidente y oyente, no queda nada otro que desear una feliz noche y láganos visa hasta el próximo viaje. Chao. Flow Curaçao a presentar el noticiero estelar de Dutch Caribbean TV.